Lamki kedo mukro long an PCCF and Head of Forest Force MK Yadav kahumridam. Adai kedo vega tumaphan nep ingnang si adai envekji pusi ningje dekan. Mukro hawar long suluk sodaka puthak NIA pen CBI arideng pipon tanglo pusi CM Sarma kapangda. Khat khati along edona hempen drugs ke neblong. Kardom bini prime time berta long pen ilisangpi marvelous rong parpi nonarju ikta bertang ton pen. Kedam tang phai kuni ni phai koira hiniar ni West Karbi Anglong District pen Meghalaya hoilong Karbi Anglong Police Assam Forest pen thengpi kang hotu mate radang bonga cheteng kheng du rajok bang trok apran kedam nang joya dimalong bini Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force MK Yadav mukro long an humridam si lang charidam. Bangso ka humridam hud mukro long kido forest ke mahem sedami pang thek thek hetu me kai te kang choksi thek pon long lo. Kedam tang phai kuni ni phai koira hiniar ni kacheteng kheng ajok bang trok achomang lapen inut Assam Forest claim bang pu bidia sing lek the apran dam nang juilo. Ahok pedalam kachini bameji phanpura pini adimalong an Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force MK Yadav mukro long an humridam si lang charidam. Bangso adimalong kapali dun vek Karbi Anglong live apherang ke something intia long haladak ke thek dam long puthak arjusana. Dia lagi mukro West Karbi Anglong baik dolai dia masile aru eta tumi ada bayi troksi pen labang so dan mukro long tiga hari ke neptun pen dak cuma bang perut komputer ni bang sudah hang dun pen dak public la pen dak law and order ke hang la bang so apni ele tum sampai law and order tu mang la mukro lu man ke tingwa cing sai san la dak bang pali ton ya cuma video không ta cumang mate otlang no khasia ko te tumang se da family ke gang solo ase Meghalaya sarkar tumbang chimpulo je dat ke west jantia hills ya puri kisame laban swat kem ten patumi ghotona dim bate mokro West Karbi Anglong ten jantia district border ke 10 kilometer ke thoman dola nase patumi me ke la bangso hamla patumi me ke kai kon patumi ben ke wangi tu kame suluk soda por matlo an order tu kame ni tu long le dello nam ke wang lo por bang ni pinyan bang bahage melo lo an order tu kame chera dun tu ma di manang pale long lo la hen mi pana la tu khasiya ko te bale khasiya tu odlang no ke plan atum penan dak no de kan lo tu sedang tu nam te Halapu Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force MK Yadav pen kaningji pon atengki bangso alam kupi koson bensi lapuson alam ki mate suluk sodak among wi nang kiduk kogloni nona mat chini pami milang bonta adai ke dovega bang photuma phan abangke nep ingnang ponsi arona tengpen ingsai ponji pusi ningje plan हमारा एक वनकर्मी उसका मृत्यु हुआ है और साथ में कुछ और लोगों की भी मृत्यु हुई है और इसका तो अभी तो जो जांच होगी अभी थोड़ा मैं अभी इमीडिएटली अपनी तरफ से मैं कुछ अभी नहीं कहूँगा। उनका डेड बॉडी अभी तक आसाम में नहीं है सर? हाँ, वो एक्चुअली कार्बी आंगलोंग की अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग लाइजनिंग में है, मेरे ख्याल में 2-2:30-3 बजे तक जो हमें पता चला है। मैं अभी तो ग्राउंड पे आया हूँ और पूछताछ करने के बाद जो है उसका इंक्वायरी में जो सर वो आएगा उसके ऊपर एक्शन होगा सर? हाँ, डेफिनेटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है। Bangso adimalong ke raikom ji aphana bangke raikom sai khi ke pa doji aphansi bor I ponpo apen kem me ke thorlong lok abangke atumi alam ki pena jok bangso hemma du tumta ke do bang avidalo la so jok si me thornang pok loputa ningje pontu बिल्कुल है क्योंकि ये कैंप यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग काली मैंने कैंप टू इवैक्यूएट कराने से आमार स्टाफर सिक्योरिटीर कारण सो इतना ইয়াত কোনো কালি ধৰক হয়তো 8-9 বজাৰ পৰা ইয়াত কোনো স্টাফ নাই এতিয়া
সন্দেহতে এইটো এবান্ডন হৈ আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব ছাৰ এই অঞ্চলটোৰ কেম্পটোৰ কাৰণে সেইখিনি চাওক এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে চিটুৱেশ্যনটো খুব একেবাৰে স্পৰ্শকাতৰ হৈ আছে আৰু ডেফিনেটলি সেইখিনি আমি ওপৰ মহলাত জনাম আৰু বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আমি ডেফিনেটলি এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব Halapu karlidang bidia singlek te kititang arpum Meghalaya ke ponte da jok non ponta kititang arpum ciban long nilang bonta kititang arpum ke endam ji aphana bangke Karbi Anglong Autonomous Council embritation hi Amar Singh Tiso MSc Het Singrong Pharatum ke paleji aphanpura Hamren Police Station alongan Raikom Sai khi pendang long armu okso pangrum si jisek ponu bonta birta ke toga pora hut ana bangke kititang abang arpum Karbi Anglong arlo nang chele long nilang Jirikin deng ben something ingti lapen Hamren pen Daniel inghi Karbi Anglong live Mukro long apran ke damdun bang troka bang phophan Meghalaya anpar da Assam sarkar hin pen lak phopho atangka ke pajer ponji alam the kapangda West Karbi Anglong lapen Meghalaya long ria hoi Mukro hawara long suluk sudaga tamon klangde da phi State Home Department a hin pen saike deng pon amu padolo Bangso saike deng pon lake Jirikin deng Police Station usi kajalna da phan saike kam kapisa Laso long West Karbi Anglong District SP Imdad Ali aphan along kapregadim tereksi puthoda kimi SP Mrinal Deka aphan West Karbi Anglong District along akimi SP pangnipon ikpo Mukro kacheteng kheng pon along apran ke damdun bang throk ang bongpen inut forest saiki karlidun along inut pen lak phopho tangka kapajir ponje lam the longpon Sikalak phopho tangka kipi kapajir ponji lake Assam lapen Meghalaya government na hin pen pini pangdakpot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang lipen therangke atumaphan kapachini pon lake longri hiniang bong lapusona tumon langno ke jap lake aduya hoilam thepen kali lapusona tumon langno ko son bensi nang ke japon ma klar dagang thek kilongji aphan CBI kalite National Investigation Agency atumpen pari tar lipo pusi pini Delhi rong sopialong Dr. Sharma pen than pachini pon Lasong bong pen eson ning kiduk alam the lake karlitang bidia sing lekhe apran ke dam nang lake ingnamar lok kaching hon pen ke claim ke dam pona joini bang sopier the long pen chi unang lo bonda karlitang a hemasor aking rielo administration a hin pen birta kamri pon ang thek avelang pusi chinidun apran ke dam tang bidia sing lekhe kapamote kang asumar aphai bang hini pusi birta ridun lo News Desk report Karbi Anglong live Khatkhati Police Station angkang Raikom Sai Khetum isi joy pen birta long si kedam tang durmiar ni kangsang por 5 phora chiti mapor malom Lahorijan Satham Singh a hemalong anam pen kido bom edona hemalong kakuruk damahut grams thomkep runner kep heroin nepon long busi birta long Lasolong bang hini tuma phan Raikom Sai Khetum pen nep ingnang pon long lo Rakia Marki Jorbang Piamen lake Manuara Begum artat homke brasirke Muhammad Amir Ali Nagaon District Sorlapen Inuda Bangpu Muhammad Mainul Hok artaninkaning koi Amir Ali asupo Nagaon Sarpusi pangthekpon Latumbang hini apanda non Khatkhati Police Station along one detsi arona tengpen claim pon lola pen anparta kachini pameji aphan karjua saita padupon bomla Bogajan pen anantira Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling Kangri Kangkrang pen Pherangkia bitung atumaphan Helikaman ke od alampen therponsi Pherangke phan ok chumprana songmate terrorist karbok pona puthak Amri Chinthong Press Club hin pen Pherangkia mai phaponsi pinrempon Kidamtang phaikuni ni phaing koira hiniar ni Amri Chinthong Press Club hin pen mithang asai hemalong Pherangkia mai padupon Bangso Pherangkia mai long kidamtangar ni Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling Kangri Kangkrang pen Pherangkia tumaphan ke therla pen ok chumprana songmate terrorist pukipu aputhak Pherangkia mai long pen pinrempon Bangso hut kaning je pona tengke Pherangkia sai ke klematum ke duk ki sungke Pherangkia tumsi chichini chot Kangbura Kiling a sonsona bangphu ke chinine achar pen Pherangkia tumaphan ki putot la pen kaning je tot atum tame chini pa me pensi punang jia porlo bonta Kangbura Kiling inut Karbi Anglong Autonomous Council along arpu ke meyang hoi kangni along pen kacheparuk kala pen Pherangkia tumaphan kalili kalang laki putoda bangke nilitu ningduk piglu pusi Pherangkia mai along ningjepon Ini Amrizha Press Club per Pherangkia mai kami pon ke rehlo non hajon inut Karbi Anglong Autonomous Council along kidudun Kangbura Kiling anani
Aku aman dolor bersama herangke pan arloso mate hede kaman atau teroris ko koi kiti kaniji pon orang dia raki pen lo pesan kaniji pon itu bersama deng tu pon lo asila poson ama ko pan ke adin ke melo tergantung terus konselor lo pan ke tek kontra lo ko pesan itu asila ni pan prabjin pen ia mau pen pasun pon lo ko si longki alami pan pan itu karyawan terus konsel dokter Tulisan rohan alam ni bangsa me tulen report si adi mengkoi tek konferen apa si ini tu kita me pilih orang kia main orang kami macam pun. IM Kangbura Kiling Karbiang Long Along ke hiliki oceng abang pulo pusi ceparo kalo. Tangte IM Kangbura Kiling kumada disi SP ke do hosi Arika Cirung lo. Jong si Arika Cirung ave pulote alang limit hangsi teroris lo puta arbok pontu. Lasi IM Kangbura Kiling afan IM Arpuben pasun Lasi IM Kangbura Kiling afan IM Arpuben pasunra akaprega oda dur keme afan si pithunang ji pusi Amri Chinthong Press Club ahin pen lamthe chepaklang pot. Ulukunci pen Hemari Rongphar Karbiang Long Live. Kedamtang phai kuni ni phai in koira hiniar ni KSA Bokajan District Committee tumpen cepatir pi ponsi japra langso jutang aklam along one day quiz competition ka cepatia mai ke padopon. Kedamtang phai kuni ni phai in koira hiniar ni KSA Bokajan District Committee tumpen cepatir pi ponsi japra langso cultural complex along one day quiz competition ajai mek ke padopon. Bangso one day quiz competition ajai mek along long post school satum angbongsi cepate ponlo. Bangso ka cepate along ke chengsia nong e ka cepolong pona school amen lake Educare Learning Center adun thu nong e ke Chepalong Pon School amen lake Bethesda English High School atum pensi Chepalong Pon lo. Lapen ke thoma nong e ke Chepalong Pon School amen lake Hanjang Langso English High School atum pensi Chepalong Pon lo. A school tin lo than bang atum sitame chetong dun si aliralon nang pidun lo. Labang so mai long nang ka chetong dun than bang lapen KSA Bokajan District Committee amai phu Raju Ingleng chunbang desoi teron atum pen CK Hai atum aphan certificate lapen trophy pipa jerpon. Kijut sila bangso ka cepate ajai megalong nang kacharabdun lakha in koira hini Sarupathar constituency MEC kadom terang pilapen labangso ka cepate amai long nang kachetong dunatum anaphan Bokajan District KSA mai Raju Ingleng hin pen kachoro pajir ponsi mesen pen pajut ponlo. Labangso quiz competition labangso dong niljo phan nangkirabdun jakong horang nangkirabdun bang thi dak Sarupathar MEC sangpi kadom terang pi alang listening to labangso quiz competition along kipachun je aphan alang li himne to nangkirabdun no setami alang li labangso quiz competition long sami alang li nadak song dun phan ke kori piklo setami alang li kupene Delhi ki tamsi program duka gomase alang li pini labangso mai lom bangke nang chitong dun je udah no lasi alang li bang kunede postami netum alang li phan sami jorok pi khangyang lo alang li neto panang kerap dun pake to ma channel phan kadom pilom niltum la pini one day quiz competition labangso program kibi pon alam theke la poson hello je non apor abang ke da India angkang setami barang detail the angkang sami la general knowledge ba kinang shot lapen current affair kinang shot lapen la social science lapen technology lasi lahaga kinang shot posi lahai labangso step bang tum tengpon lo lapen tum akimang bang ke lason lo je aral tum ke non matrix sami non cikloyoni baglo polotang ke matrix sami kitok exam sabi nang lepo lasi lahaya putak alang tum kit exercise pat Lang chithing ben Subhas Terang Karbiang Long Live. Tangte pini prime time abirta bangke lapan si kangton iglo domi thagme gardom.